Ne o? Kas? Netoli nuėjai? Ne işin var senin? Ką čia veiki? Niye geldin? Ko atėjai? Seni kurtarmaya Atėjau išgelbėti. Düşeceğimi Pajutai, hissettim. kad pargriuvo? Sağ ol. Ačiū. Efsun. Efsuna, Bak kızgın. suprantu, pyksti, bet nekvailiok. Grįžkime į kemperį. Ben mi saçma Emirai, yapıyorum? aš kvailioju. Saçmalama. Kvailioju? Herkes- Čia tu viską metęs pasislėpė miške. Dağın başına Čia kaçtın. aš kvailioju. Ben mi saçmalıyorum burada? Efsun. Efsuna, gal pakalbėkime kitur. Ben kalktım. Atvykau iš Stambulo, sukoriau tokį kelią, o tu Sen ne yaptın? vos pamatęs išvarei. Görmez defol dedin. Išvijai. Kovdun beni ya. Kovdun, istemedin Kaip beni. tu nenorėjai manęs, taip ir aš. Nebenoriu tavęs. Hadi Išeik, defol. Defol git. išeik. Efsun. Efsuna, grįžkime į kemperį. Nusiprausi, duosiu švarius drabužius. Demiyorum. Nenoriu. Nasıl temizleyeceğim? Kaip nusiprausti? Tarsi turėtum vandens. Atjungiau. Temizledim ya. İyi yaptın. Šaunuolė, juk prašiau neiti per lietų, matai, ko sulaukiai. İşler getirdi. Senin suçun. Tu kaltas. Senin Tu suçun. Mağara esi urvinis žmogus. mağarada mısın? Urvinis. Yok umurunda Atseit değil. tau nerūpiu. Umurunda değilsen. Jei taip, kodėl susiradai? Atsakyk, kodėl persekiojai. Efsun. Efsuna, nenoriu kalbėti. Eime, Neliesk. turi nusiprausti. Atstok nenoriu. Stokis, stokis, stokis. Kas? Koja. Ayağıma. Skauda koja. Ver şunu da. Aa, Başımın belası. Tuoj nueisim. Al işte sana banyo. Štai vane, švarus vanduo. Emir. Emirai, Emir bizi buraya Emirai, girmemiz lyskime į lazım. vandenį. Buraya girmemiz Sapnavau lazım. šią vietą. Rüyamda gördüm ben burayı. Rüyanda mı Sapnavai? Rüyamda burada bir Sapne şey kai oluyor. kas Ne įvyko. oluyor? Kas? Bir şeyler Kai oluyor. kas. Hadi gel. Eikš, įlyskim. Emirai, Emir gel. Emirai, eikš. Gel lütfen gel. Šiltas vanduo. Ateik. Emir Emirai, Ką? bana söyle. nori ką nors pasakyti? Ne gibi? Ką? Böyle Kai içinde ką malonaus, ką slepi? güzel bir şey. Yok. Ne? Ha. Efsun bak. Efsuna, Sen öleceksin. išsigandau, kad mirsi. Ya benim Užstojai ama mane. Çok yanlış bir şeydi. Ya. Nereikėjo. Ne to klausiau. Daha böyle Klausiau apie itiraf gibi. prisipažinimą. Güzel. Kai ką tatlı bir malonaus. şey. Ha? İtiraf edecek Emirai, bir şey yok nenori mu man Emir? prisipažinti? Ne, Nasıl yok? Kaip ne? Ya böyle olmuyor. Ne taip sapnavau. Ha, kıyafetleriniz Buvome var, kitaip o yüzden apsirengę. galiba. Gal dėl to? Erken saatte, ondan dolayı. Be to buvo ankstyvas Ama rytas. öyle değildi. Ne taip sapnavau. Ya Efsun, Efsuna, nesuprantu, ką sakai. Bir şey diyor. Pasakysi, ką nors ar ne? Demiyorum. Efsuna, nesuprantu, ko nori. Deme. Tebūnie, Deme. nesakyk, Deme. nesakyk. Bakayım. Pasirodyk. Hadi çık. Jau švari, eime. Taip, eime. Tamam, evet. Niye girdik Ko ki? čia įlindome? Niye Ko? girdik? Nasıl Sušlapau. buraya kadar? Sen istedin. Tu norėjai. Ondan Niye girdin. girdin? Tu atvedei. Sen istedin. Tu kvietei. Nesąmonė. Sen istedin. Tu norėjai. Ayağında düzen. Nebeskauda kojos. Nebeskauda. Görüyorum. Matau. Efsun. Efsuna, Sen içeride. apsivilk mano drabužius. Ben de çay Atnešiu upelio vandens, užkursiu laužą, apšilsi. Ha, bu arada. Kol nesutemo, Gideceğim. Išeisiu, Amirai. Nesijaudink. Gideceğim, merak Išeisiu. etme. Geliyorum. aš toj. Binnur, Binura, beni çok merak žinau, nerimauji dėl manęs, bet aš neryšiu zonoje. Seninle konuşmak Labai çok noriu su isterim. tavimi pakalbėti. Emir ben... Emiras elgesi lyg neapkestų, bet žinau, kad myli. Onu konuşturmak için biraz Pasiliksiu. kalacağım. Noriu Beni pakalbėti. merak etme olur mu? Nesijaudink dėl Seni manęs. seviyorum kardeşim. Hadi git. Eik.
Hadi git. Eik. Sen git ki Emir beni... Kad Emiras neišvarytų manęs, noriu likti. Nagi, eik. Hadi bakalım. Hadi. Dėl Benim için. Dievo meilės Aşk eik. için git. Nagi, Hadi git, eik. git, git. Štiš, Hadi yürü. štiš. Hadi yürü. Išeik, Kış, kış, kış. išeik. Hadi kış 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 kış. Štiš. Kış. Benim için. Išeik dėl manęs. Aa, vallahi gitti. Rimtai Aa, vallahi išėjo. gitti. Eşek. Nuėjo. Eşek laf. Su Asilu susikalbu, o su Emiru ne. Güle güle. Laimingai? Nerede bu eşek? Kur dingo Asilas? Hayır yani bu eşek... Nesuprantu, kaip Asilas pabėgo. Ben de hiç Ir aš nesupratau. Allah'ın Dievo eşeği. pirštas Çekip gitmiş. ėmė ir išėjo. Çekip gitmiş. Nebuvai pririšusi. Bağlamadın mı? Taip ėmė ir išėjo? Bağladım Emir. Buvau, Bağlamaz olur kaip muyum? nepririšti. Ne bu sorular? Niye Kokią inandın? mantinėjai? Ben mi kaçırdım Manai eşeği? paleidau Asilą? Allah Allah. Dievulėliau. Hemen Ne eşeği mano sahibine Asilas. ödemiş. Turbūt pasilgo Ne šeimininko ir išėjo. Ką turėjau daryti? Bėgti iš paskos? Yani senin koskoca... Turi at didelį çiftliğin var žirgyną, bet Asilo Ama nesužiūrėjai. bir Tiesa? eşeği bağlayamadın ha? İnanayım mı? Patikėti? Ay amma söylendim Nebambėk. ya. Üf. Neyse. Asilo nėra. Eşeğim de Negaliu yok. keliauti. Mahsur kaldım. Gidemiyorum. Teks bir yere. nakvoti čia. Bu gece de burada kalayım mecburen. Bir gece daha Pone Emirai, naktelę Emir Bey, pakentėk. sonra sen Tada yoluna, ben aš yoluma. savo, o tu savo keliu. Tamam ama Gerai, sabah erkenden bet gideceksin. anksti ryte išeisi. Erken. Anksti. Eşeklik Kvaiša, esu kvaiša. Eşeklik bende. Esu Niye visiška geldin kvaiša. Niye geldin Ko čia dağ atsivilkau? başına? Ką veikiu miške? Kafa yok ki. Kvaiša, Kafa yok. begalvė. Ay. Üşüdün mü? Šalta. Çay vereyim. Įpilsiu arbatos, İçini ısıt. sušilsi Sonra ir yatarsın. Ha, gulsiesi. yok. Ne, nemiegosiu. İyiyim ben. Nenoriu miego. Uyumayacağım ben ya. Gurgia pilvas. Benim midem kazındı biraz. Yiyecek Yra bir şeyler maisto. var mı? Hazırlar Gal mısın? paruoštum? Hazırla. Paruošiu. Tabii. Tuoj. Sağ ol. Ačiū. Hafif bir şeyler olsun. Nenoriu sunkaus maisto. Peki hiç Nekalbėjot? konuşmadınız mı? Ah, hadi ya, Supratau. tamam. Haber alırsanız Paskambinkite, bize ką nors ararsınız. sužinoję. Tamamdır. Ačiū. Teşekkürler. Ne diyor? Ką sakė? Niekas nieko nežino. Pone Pervina nuovadoje. Efsun'a da ulaşamıyorum. Neprisiskambino Efsunai. Polis zaten Filizė laisvėje, sako, užmiestyje. Tikriausiai ieško Emiro. Turime surasti Emirą anksčiau nei Filizė. Ir čia nieko. Şurada bir dosya. Tikrina šį aplanką. Yazıyor mu? Gildė nerašai, kur Emiras galėtų būti. Pradėjau antrą lapą, rašau visas įmanomas vietas. Bana niye Pone bu Serpilė, kadar kodėl verdin? man patikėjote šią Ben užduotį? yazıyorum ben. Bunları şu an niye ben yazıyorum? İkinci sayfaya kadar. Gildė nežinojau, yazıyorum kad ben. užpildysi visą Emir, lapą. hangi günlerde, Niekas hangi geriau už tave saatte nežino, senden kur daha iyi ir kada tanıyorum. Emiras būna. Kırma şimdi beni. Bir sakin olur musun? Serpilė, nusiramink. Biz nereden Iš kur traukė, kad Filizė ieško Emiro? İçgüdülerimden Kaja, biliyorum. motiniška nuojauta. Senin her zaman Priminsiu, kad yaptığın şey değil, 100 senin syk de her buvau zaman teisi, nors tu sakei, kad nenutiko nieko blogo. Tamam hayatım. Gerai, mieloji, esi teisi. Pritariu. Telefonlar var, bir Niekas de- neskambino. Ne? Sessiz mi? Bugün ev telefonu. Pastaruoju metu dažnai skambina, bet tyli, nutraukia skambutį. Filiz söylüyorum. Sakiau, kad Filizė visų ieško. Dievulėliau, gal Emiras. Belki Gal çocuğun prastas olduğu yerde ryšys, telefon çekmiyor, negirdėti sesi balso. Emir değil, Ne Filiz o, Emiras, Filiz. o Filizė, Filizė. Emirą netylinti pažinčiau. Ši tyla kitokia. Pikta, klastinga tyla. Kitokia. Yeter ama ya. Gana tyla tau sukėlė paranoją. Paranoyak oldun. Tamam. Gerai. Ay, yok ya. Ne. Niekas nieko nežino. Neprisiskambino net Sevdai. Ką daryti? Pamiršk Sevdą. Ko jai skambinti? Ji nežino, kur mano sūnus. Jei žinotų, seniai būtų šalia jo. Pamiršk Sevdą. Mete? Širina? Mete, Şirin. Kompiuteryje Bilgisayarında bir ką şey nors çıkmıyor radote? ama Baktınız mı? Şeye bakıyorum. Tikrinu. Burada tıp... Yra medicininių straipsnių. Dokümanlar var. Bu diyor. Ne to klausiu. Labai įdomus. Mete konuya Sutelk dėmesį į užduotį. Ne straipsnių ieškom. Nuotraukų nėra? Parašiau Emiras 10 paieškos rezultatų. O ne? Hayır teyzemin telefonu Teta nepasiekiama. Gal jie trise? Ne bileyim ben. Nežinau. Biz abim Kodėl socialiniuose tinkluose ieškome brolio? Yani Kam jam rodyti, kur yra? Cem. oğlum, Džemai, sen her türlü viską, ko nereikia, sužinai iš socialinių tinklų. Abinin Surask nerede brolį. olduğunu öğren. Naudokis paiešką, surask brolį. Džemai, prašau, surask. Oradan abinin
Bul bir yolunu Cem. Biri bu kutuyu kapıya Kažkas prie durų paliko šią dėžutę. Kutu mu? Kokią dėžutę? Šią? Sıkıntı olmaz. Tikėkimės nieko blogo. Kapıya mı bırakmış? Paliko prie durų? O jei bomba? Turbūt bomba. Nesąmonė. Įmanoma? Şirin saçmalama. Nesąmonė, Širina. Atsargiai atidaryk. Açıyor. Atidarysiu. Atsargiai. Ama Neymiş? Kas ten? Söylesene ne? Pasakyk. Nesiartinkite, gali sprogti. Lapas. Eğer Skaudžiai sumokėsite, nepasakę, kur Emiras. bedelini ağır ödersiniz. Ne mana? Kaip suprasti? Kaip skaudžiai? Nasıl? bedelini ağır Aiškiai parašyta, kad skaudės. Skaudžiai sumokėsim. Rašo, kad kentėsim. Süründürüm gibi değil mi? Okey. Aišku. Pişti onlar. Jau iškepė. Gel bakalım. Duok šleikštę. Gel şöyle. Arčiau. Böyle yap. Böyle tek Daugiau įdėk. Esu labai alkana. Yavaş düş. Atsargiau, neišmesk. Al bakalım. Štai, Ellerine Sveikatos rankoms. skanaus. Ay. Çok sıcak. Labai karšta. Çok iyi. Skanu. Vallahi çok iyi. Labai skanu. Salata da çok Ir iyi. salotos skanios ir mėsa. Ellerine sağlık. Bu odun ateşi Ačiū. olunca böyle olur işte. Böyle Viržarijų keptas maistas daug skanesnis. Labai skanu. Karavanımda Jei nebūtum atjungusi elektros, būtų dar skaniau. Fena mı oluyor Nepatinka. işte? Beraber ateş başında yemek Kartu yemeyi, kepėme suyun maistą, altında sėdime po žvaigždėtų dangumi. Gerai, kad atėjau. Kitai būtum nuobodžiavęs. Zaten ben Be manęs būtų nyku. aslında Buvo gera pabūti vienam. yalnızlık bana Praskaidrėjo mintis. Kafam netleşti. Hangi konu? Kuriuo klausimu? Hayatta neyi Supratau, ko gerçekten iš ties noriu iš gyvenimo. neyi istemediğimi fark ettim mesela. Mesela Tarkime, chirurgija. Esu chirurgu. Tapau, kad įsiteikčiau tėvui, kad labiau mylėtų. Kaya Bey ne olur? Manau, ponas Kaja mylėtų tave bet kokį. Anlamıyorsun. Nesupranti, nes nežinai. Çünkü bilmiyorsun. Nežinai, kokia buvo mano Nasıl vaikystė. bir çocukluk geçirdiğimi bilmiyorsun. Yetimhane. Kalbė apie vaikų namus? Bak sana her şeyi Viską anlatacağım. papasakosiu, bet Ama sen de ryt išvyksi buradan ir gideceksin. nebegrįšiu. Ve bir daha Pažadėk. dönmeyeceksin, tamam mı? Söz ver bana. Tamam. Gerai, Emirai. Gerçekten. Išeisiu, gitmek jei istiyorsan tikrai to nori. Gideceğim. Yetimhanede Vaikų namuose evlat edinmek žmonės isteyenler pirmiausia renkasi kūdikius. bebekleri tercih ederler. Büyümüş çocuk. Niekas nenori terlioti su paaugusiu vaiku, nes kūdikiai neturi Bebeğin atminties. hafızası yoktur. Ama terk Užtat edilmiş palikti vaikai nieko nepamiršta. onlar hiçbir şey unutmaz. Büyüdükçe Augant mažėja tikimybė, kad evlat edinme şansın įvaikins. azalır biliyor musun? O yüzden mesela Todėl nelauki gimtadienio, nenori švęsti gimtadienio, nenori užaukti. Kutlamak istemezsin, büyümek istemezsin. Ya çok uzun Turi bir būti şey olman arba lazım, labai protingas, ya çok arba akıllı bir labai çocuk olman tylus. lazım. Ya da öyle O olmalısın. svarbiausia turi būti Çok güzel olman labai lazım. gražus. Sen de hep bunu Stengiesi tiesa. Mükemmel olmak. Siekiai tobulumo, kad tave mylėtų. Sevilmek için. Taip.
Evet. Taip. Demirhan ailesi... Būtent todėl mane paėmė Demirhanų šeima. Efsun. Efsūna. Ben hayatım... Visą gyvenimą siekiau parodyti, kad esu kažko vertas. Siekiau meilės. Onaylatmaya Be çalıştım. paliovos vaidinau tobulą. Hep bir rol. Būtent už tai Hep olmadığım bir gibi davranmaya moteris çalışmak. siekia manęs. Mükemmelliyetçilik. Hiç bitmedi biliyor musun? İşte benim hayatıma giren kadınlar da hep bu etiketlerin Tik peşinde. dėl to. Sen hiç Niekam neparodė kimseye gerçek tikrojo yerini göstermedin. Emiro. Sana, Tau, bir tek sana, tik tau. bir tek sana göster. Tau vieninteliai parodžiau. Ama zarar Bet vermekten pakenkiau. başka bir işe yaramadı. Efsun, Efsūna, tatminsiz, esu savanaudis. Sana yalan Melavau tau. kandırdım. Klasta atvėliau į Stambulą. Klinikten Bandžiau almaya išguiti iš klinikos. Bak mesela Filiz, Tarkime Filizė. az kalsın Efsūna, öldürüyordu. ji vos nenužudė tavęs. Seni öldürüyordu. Vos nenužudė. Efsun, Efsūna, bu yüzden venk manęs. ben de Venk. dur. Ben sana zarar Pakenksiu tau. Niye O duramıyorsun? jei negaliu, Durursun, Sugebėsi. unutursun. Sugebėsi Dışarıda bir pamiršti. ton adam var. Yra daug kitų. Huzurlu, Susirasi bir ramų, adam var. nuoširdų vyrą. Sarp gibi Yra adamlar daug var. tokių kaip Sarpas. Sevdiği kadını Tokių, seçip kurie nieku gyvų vermeyecek nenuskriaus. adamlar var. Efsun, Efsūna, sen her şeyi... tu nusipelnai geriausio. En güzel. Paties geriausio. Bu yüzden ben, Būtent todėl venk manęs. ben sana... Kitaip pakenksiu. Emir. Emirai. Tamam artık. Gana. Hadi Pakalbėjom. konuştuk. Vėlu. Yatalım hadi. geç oldu. Gulkimės. Yarın sabah... Ryt nuvešiu į gyvenvietę. Efsun, Efsūna, bu arada šalta. hava soğuk. Galime kartu. Sakıncası Miegoti yoksa karanlıkta kemperi. birlikte yatabilir miyiz? Yok. Ne, Bir sakıncası. nieko prieš. Ben de etrafı toplayayım. Sutvarkysiu. Benim başka bir Ryt işim yok. važiuosiu kitur. Seni bir daha rahat Kad nebesutrukdyčiau? Merak etme. Nebijok, Emirai. Seni bir daha rahat Nebetrukdysiu. Yeter'cim biraz daha al. Yeterė dar. Teşekkür ederim. Ačiū, Yeterė. Ben de biraz alabilirim. Ir aš norėčiau. Yeter. Gana. Serpil. Sirpilė. Canım. Daha iyisin değil mi Ka? bir tane? iyi Atsigavai? canım. Taip jau geriau. Hayır, niye canım sıkılıyor? Žinai, kas Yani erzina? zaten oğlumun Sūnaus siekia daug moterų, bet susidūrėme su manieke. Nusiramink. Pone Serpilė, susimkite, vykite blogas mintis. Emirui viskas bus gerai. Juk žinote, kad nieko nenutiks. Jis grįž, Bulacak o kadın. suras. Kadın benim Ta oğlumu moteris suras mano sūnų, pamatysite. Anaidien buvo ginkluota. Nežinia, ko vėl griebsis. Bir tane. Brangioji, nusiramink. Serpil Hanım, bence... Pone Serpilė, išvelkime gerąją pusę. Nežinome, kur Emiras. Jau žinotume, jei būtų kas nutikę. Manau, kad jo nenužudė. Öldürülmedi. Öldürülmedi mi? Nenužudė? Taip. Öldürülmedi. Kaip suprasti? Kaip? Ne demek Nenužudė. Bir şey demek değil. Brangioji, nekreip dėmesio, nekreip. Ya, bir tane. Mieloji, Ya, bir tane nėra var. ko O kadar bijoti. korkmamıza gerek yok bizim. Ya, kim bilir hangi... Nusižiūrėjus iš filmo, ji tenori įbauginti. Nebijok, juk žinome, Gözdağı vermeye çalışıyor. Sen rahat olur musun? kad siuntė Filizę. Sanki bilmiyor muyuz onun Filiz olduğunu? Ha? Evet. Taip. Ya, Öyle. ayrıca Emir... Neklaustų mūsų, jei žinotų, kur Emiras.
Değil mi? Tiesa, Tamam. O Taip. yüzden nusiraminkime, atsipalaiduokime. değil mi? Ramiai. Sen o yüzden sakin ol. Sıkma canını. Viskas gerai. Taip, pritariu. Būtent. Neperdėkime. Ji tikrai neras. Būtent neras. Eterė, nusiramink. Bilinmeyen numara. Nežinomas numeris. Ir man? Bana da Ir aš gavau. gelmiş. Neymiş kim? Kas? Baksana. Ką rašo? Kimmiş? Turėjote gerai pagalvoti, įsivaikindami sūnų. Nereden biliyor? Iš kur jie žino? Bunu nereden Iš kur? biliyor? Bunu Juk sorun niekas yok. nežino. Kaç kişi biliyor? Kaip Filizė sužinojo? Nereden biliyor olabilir? Sil şunu. Ištrink. Sil şunu. Nurimk. Ištrink. Gerai. Ar kas žino, kad vaikystėje buvo ir jis storulė? Yok ya. Nesąmonė. Nieko ypatingo. Nieko negavau. Būsi manyta, labai greitai tavo sūnus bus mano. Bektaş'ını ayarla diyor. Rašo, kad sūnus bus jos, kad taps mūsų marčia. Bayılacağım ben. Apalpsiu. Sakin ol. Nusiramink, beprotės pezalai. Ne olur sakin ol. Üzme kendini o kadar. Bir dakika benim... Iš kur ji žino mano amžių? Kaip sužinojo? Nasıl ya? Nereden bilebilir ki bu kadın bunu? Iš kur? Bilmiyor mu artık? Nežinau. Benim telefon. Turbūt esu išjungęs garsą. Bana mesaj gelmemiş. Aš žinutės negavau. Tabii. Negavau, Olmaz. nes neturiu Belki paslapčių. net yaşarsın. Nė vienos žinutės. Tabii ki. Negavau. Benim kalçam da bende yok bu arada. Yok lan. Nieko. Hayır yani. Of Binnur. Binnur'a ayağıma sutino kara kojos. Gerçekten yani Anadolu bu Anatolijos gyventojai neturėtų būti tokie. Giderdin, Anksčiau priimdavo nekviestus svečius. Anksčiau pasakius, kad esi Dievo siūstas svečias, tetulė priimtų ir sakytų, iškepiau tau pyragėlių valgyk. Jašarai patylėk. Teta būtų mielai priėmusi, bet neužsičiaupiai. Barbarbar ir barbar. Kad tokio pasakiau, sakiau žmonės, bendrystė, draugystė, nepasakiau nieko blogo. Ben başka bir şey söylemedim bu kadına. Ya kadına kozmik... Postringavai apie kosminę energiją. Išgazdinai. Neleidai neįsiterpti. O galėjome miegoti šiltoje lovoje. Jau sušalau. Ya özür Atsiprašau, bet ką pasakiau? Bir şey demedim ki. Kozmik Nemelavau dėl energijos. Aa, telefonum Telefonas. Žinutė. Vallahi mesaj. Teyze bize geri dön. Tetulė parašė iš nežinomo numerio. Ah, Anatolijos anam, moterėlė. bize döndü vallahi. Nebeieškokite, kur apsistoti. Artık ev aramanıza gerek yok. Kapas Zaten mezar paruoštas. hazır. Ką? Arkamda mı? Už manęs? Jašarai. Jašarai. Arkamdayız. Pasakyk jai, stovi man už nugaros. Benim Kas bus yapabileceğim tas? hiçbir şey yok artık. Allah bizi. Dieve. Bismillah. Dieve, padėk. Hayır. Ne, Ben yanlış ne ten bėgu. Ben yanlış Ne ten nubėgau. Beni bekle, beni Palauk. bekle. Şey, Beje, elektrikler kesikti. nėra elektros, uždegiau žvakės, nieko tokio. Ne, viskas gerai. İyi geceler. Labanakt. Rahat. Patogu? Sen şu an. Taip, patogu.
Puiku. İyi geceler. Labanakt. İyi geceler. Labanakt. Hazır mısın? Pasiruošusi? Ne oldu? Kas? Rüyamda ikimizi bu Sapne kıyafetlerle tai buvome görmüştüm. apsirengę. Denizdeydik. Buvome prie jūros. Rüya işte. Nesureikšmink sapnų. Gidelim mi? Gal jau važiuokim? Gidelim. Važiuokime, Mirai. Važiuokim. Sana söz Kaip veriyorum. žadėjau, nebepamatysi manęs. Bir daha görmeyeceğim seni. Važiuokim. Gidelim. Mete. Mete? Oğlum çıksana. Išlip. Ne yapıyorsun? Ne? Ką? Ne oldu? Hasta Kes. mısın? Şu kapıyı açsana. Sergi, Aç şu camı. atrakink dureles. Oğlum konuşsana. Bent langą atidaryk. Mete. Pasakyk ką nors. Ženklas, Mete? Kas vyksta? Geldiğimden beri böyle Mete, ne kapıyı da oldu? kilitlemiş. Kas nutiko? Nesuprantu, atvažiavo, bet nelipa, nieko nesako. Išlip. Glandos? Skauda gerklę? Užkimai? Surakino lūpas? Yuttun. Prarijai? Konuşamıyor musun? Negali kalbėti? Ne oluyor? Turbūt botulinas. Ką rodai? Gerai. Ha bize ya. Parašė. Not mu yazdın? Raštelis? Camı da mı açamıyorsun? Netidarai lango? Doğru düzgün Atidaryk langą. Ne bu? Ne var? Kas Ne čia? var bunda? Kas? Ne bu? Neşter bu. Skalpelis? Tavo skalpelis? Niye Yra raštelis. Bir saniye. Pala. Merhaba. Tatlı Mete. Labas, mielas Mete, čia man laimė nešantis skalpelis. Netikėtai tave išoperuosiu. Filizė. Tamam oğlum. Nusiramink. Tamam gel. Tamam gel. İşlip. Lipk. Yok şu an burada. Čia jos nėra? Apsaugininkai būti. Nagi, Mete, išlipk. Viskas gerai. Tamam, bir Išlip. şey yok. Aç. Mete, išlipk. Mete, Kaçma oğlum. Tamam arkaya kaçma arkaya. nelip iki galo. Išlipk. Tamam Nesislėp. Išlipk.
Nasıl dönecek? Kaip grįši į Stambulą? Yaşar'la bir... Jašaras ir Binura čia. Surasiu juos. Anladım. Supratau. Emir, Emirai, sen gerçekten tikrai şimdi atsižadėsi hayatımdan manęs. sessiz sedasız Juk aš tave, Emir, ben juk aš tave. Efsun, Efsuna, dediğim gibi. sakiau, Sen her kad şeyi... nusipelnei visko, iyisiyle, kas en geriausia. iyisiyle, Tamam mı? Grįžk į Stambulą. Hadi İstanbul'a. Emir, Emirai, Emir sen Nesi toks žiaurus, kaip sakai. Esi geriausias, kada sutiktas žmogus. Ben senden Noriu likti šalia tavęs. Emir, ben Emirai, be tavęs aš. Neištversiu. Neištversiu. Emir, Emirai, ben sensiz neištversiu be tavęs. Ko ji nori? Beprotė. Ji pavojinga. Güldenė Avdžiai, jūs sumedžiota. Prieš jūs pradėtas tyrimas dėl suklastoto daktaro diplomo. Ką? Suklastotas diplomas? Kaip tai? Güldenė, suklastotas diplomas? Suklastotas? Rimtai? Jokaujat? Pokštas nesąmonė, Güldenė. Pasakyk. Güldenė, Güldenė, Alt katı da ince. apžiūrėjau pirmą aukštą. Ruhsatsız. Dirbote be licencijos. B. Darbinote apsišaukėlę. Çalışmaktan dolayı Klinika kliniğiniz uždaroma. Binnur. Binura, Efsuna, kur prapuoliai? Neprisiskambinau, kreipiausi į policiją. Rodydama tavo nuotrauką, klausiu žmonių, ar matė tave. Kur tinkai? Neredesin ya? Binnur telefonu... Binura, buvau neryšio zonoje. Esu gyvenvietėje. Kur jūs? Gyvenvietėje? Emir yanında. Emiro šalia? Yok, Ne. yok Emir. Emiras išvažiavo. Çabuk çabuk uzaklaş. Greičiau slėpkis. Filizės dar nerado. Ji pristojo prie visų. Visur ieško Emiro. Ką? Atsiųsiu koordinates. Ji gali būti ten. Hayır, hayır. Greičiau ateik pas mus. Bulmam lazım. Ne, Binura, turiu surasti Emirą. Filizė gali jam pakenkti. Onu bulmam lazım. Turiu įspėti Emirą. Nerede Emir? Kur Emiras? Emir onu... Nuvažiavo, kur jo nesurasčiau. Benim onu Turiu jį yetişmem surasti. lazım. Yetişmem Binura, lazım. baigiu. Kapat Binnur. Turiu jį surasti. Yetişmem lazım. Kaip? Ama nasıl? Kaip jį surasti? Ei, ką darai? Vagėlės to. Aš daktarė, o ne vagilė. Nebijok, atsiųsiu tau Jis geresnį. mano turtas. Efsun cevap ver. Efsuna neatsiliepia. Emir'de. Emiras irgi. Serpilė atskira istorija. Alpėje namie. Kliniką uždarė. Fabrikas bankrutuoja. Ne oluyor bize? Kas vyksta? Hata yap. Padarėme klaidą. Kaya biz bir Kaja hata labai yap. suklydome. Sen Emir'in Tu üstüne labai spaudė Emirą. Ben O Efsun'u aš atviliojau Efsuną aldım, getirdim ir buralara. priverčiau čia likti. Neler yaptım. Kızma. Dukra vos nemirė. Ya artık Man ne neberūpi klinika. başka hiçbir şey gözümde değil. Benim de. Ir man. Ekipte Visi įsibauginę. Bijo dėl gyvybės. Nebenori likti Stambule. Nežinau, ko griebtis. İstanbul'da kalmak istemiyorlar. Ya inan ne yapacağımı bilemedim artık. Sana ne diyeceğim biliyor musun? Manau, Efsuna sodyboje. Bence kesin Visada Efsun ten çok slepiasi nuo sunkumų.
O ne zaman böyle Emiras nepaliktų jos vienos. Emir de onu yalnız Tikrai bırakmış. šalia O da jos. onun yanında. Jiedu tikrai sodyboje. Sana diyeyim, kesin onlar çiftlikte. Yani Ir ką? Sen Gal su darbuotojais važiuok į sodybą? toplayıp çiftliğe mi gitsin? Kol Filizė nerasta, Filiz bulunana Aš būsiu kadar čia. Ben buradayım. Tamam. Soruşturma. stebėsiu tyrimo eigą. öyle şey Ne? olmaz. Ya sen O jei ateis Filizė ir tau ką padarys? Filiz bana. Ką ji padarys? Filiz'in der. Jei reikia Emiro, Sen bak. kviesk Serpilę, darbuotojus, vykite į sodybą. emin misin? Tikrai? Kaya. Kaja, İyi ki varsın. ačiū, kad esi šalia. Her türlü zorluğa Buvo rağmen gera petys į benimle omuz petį omuz dirbti olmak kartu. Gerçekten çok güzeldi. Teşekkür Ačiū. ederim. Senin Ir man. ama bir şey Bet bitmiş değil. nebaigta. Sadece küçük Tik bir pertraukėlė. o kadar. Eşyalarımı Susirinkau daiktus. size karşı Man labai gėda. çok mahcubum. Sen bize Nesigėdik. Sen kendine Svarbiausia, kad būtum atvira. Yani burada gördüğün insanlar Visi čia sutikti daktarai krimto sunkius mokslus, aukojosi. Hepsi kendilerine göre türlü fedakarlıklarda bulundu. Aslında sana Daug söylemem tau gereken pasakyčiau. çok şey var ama. Yolun açık. Laimingo kelio. Gülden. Güldenė, Yolun açık olsun. laimingo kelio. Bol šans. Sėkmės. Nerede bu çocuklar? Kur vaikai? Kur Emiras? Kur Efsuna? Umarım Tikiuosi birlikte ve kartu güvendedirler. ir saugus. Neredesin be Emir? Emirai kurtu. Neredesin Kur? ya? Orman Jei ne miške vadinasi, prie jūros. denize gitti. Geliyorum. Atvažiuoju. Geliyorum bekle. Palauk, atvažiuoju. Emirai. 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 Siaubas, turbūt išpratėjau. Emirai. Emirai. Efsuna, ką čia veiki? Filizė dar nepagauta. Ji ieško tavęs. Eime. Žinau, Ji ieško tavęs. neras. Važiuok. Nevažiuosiu be tavęs. Ateik. Ateik. Efsuna, sakiau, kad nenoriu tavęs išvažiuok. Ateisiu, jei neteini. Efsuna, išvažiuok. Gerai. Ką darai? Efsuna. Efsuna. Nesupranti. Sakiau, kad nenoriu tavęs. Dink. Tik ne viena. Išeik. Pasigaus rovė. Neisiu. Juk žadėjai. Žadėjai išvažiuoti, jai papasakosiu. Emirai. Ko nori? Derdim Tavęs. sensin. Benim derdim Emirai, man reikia tavęs. benden neden uzak Suprantu, kaldığını kodėl neden bėgi nuo manęs. Sarp Dėl Sarpo? O yüzden, Nes jis myli mane, tiesa? o yüzden dün Štai kodėl vakar taip kalbėjai. Emir, Emirai, Sarp galbūt istiyor, Sarpas ir siekia manęs. istiyorum. Bet ar aš to noriu? Ne istediğimi biliyor musun? Bana ne Žinai, istediğimi ko sorma, noriu? hiç sorsana. Ar klausai, ko aš noriu? Paklausk. Bana Emir. Emirai, paklausk. Efsuna. Nesielk taip.
Emir ben... Emirai vos nemiriau. Senin aşkını Tavo itiraf prisipažinimas suteikė jėgų gyventi. Sakın bana... Nesakyk, kad nesakei. Hayal Girdėjau. ettiğimi duydum. Prisipažinai. Sen söyledin onları. Emir ben... Emirai, kalbėjau su Sevda. Emir Pasakiau, kad myliu tave. Ne dedin? Ką sakei? Sana Emirai, myliu tave. Sana myliu. aşığım. Hiçbir şey... Man niekas nerūpi. Hiç kimse... Niekas išskyrus tave. Bir tek sen... Tu vienintelis rūpi. Hadi sen... Pasakyk, kad myli mane. Bana aşık Pasakyk, kad myli. Sana Efsuna, myliu tave. Beni bir daha... Pasakyk, kad nepaliksi manęs. Seni bir Nepaliksiu tavęs. Asla. Nieku gyvu. Nieku gyvo. Tamam. Gerai. Şimdi başka... Gal dar ką nori?